barasaabka maamul goboleedka Kiryanka ee bartamaha dalka Mrs. Anne Waiguru ayaa wacad ku martay in ay soo bandhigi doonto magacyada shakhsiyaadkii ku lugta lahaa lacago sanadkii 2015 la sheegay in laga lunsaday waaxda qaran ee adeega dhalinyarada NYS. Arrintan ayaa shaaca ay ka qaaday kadib warbixin ay soo saartay shirkadda daraasaadka samaysa iyo cilmi baarista Ipsos kaasi oo lagu sheegay in Waiguru ay tahay qofka labaad ee ugu musuqmaasuqa badan dalka marka laga soo tago madaxweyne ku-xigeenka William Ruto. Waiguru ayaa gaashaanka u darootay falalka musuqmaasuqa ah ee lala xiriiriyay waxayna sheegtay in laga leeyahay dana gaar ah oo dhanka siyaasadda ah. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC ayay ugu baaqday inuu mar kale dib u eego fadeexadii sanado ka hor NYS looga lunsaday 790 milyan oo shilinka dalka ah xilligaas oo ay ahayd wasiirada dawlad wadaajinta ee dalka. Leo nimesema kinangananga. Hiyo kafura affidavit iliandikwa na watu ambao wanahusika na serikali, wanajulikana. Wao watu watambulishwe ni nani, walienda kule walitoa huyo kafura na walikuwa wanaandika hiyo affidavit kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanataka kupeleka wananchi upande hii, ndio wadhani ni mimi kama hao ndio wanachukua pesa. Wanataka kujipanga kisiasa kwa sababu wanaona sasa watumie hii vita ambayo imeanzishwa ya ufisadi kupeleka agenda zao za politics. Sasa nimechoka maneno ya kushindanga hapa kila siku kuambiwa ati most corrupt. Maneno ya teknokrasia niliwacha. Nilikuwa naambiwa kila siku nyamaza usiongee utaharibu serikali. Hapana. Sasa niko huku mashinani nitaongea. Nitasema kieleweke. Kwa sababu hii maneno ya kushinda mkitoa Ipsos kutustua ati most corrupt unataja Waiguru hapo. Ndio kwa sababu mnataka political agenda zenu ziwe advance.